Ya simetri de şimdi. Ne o? Ne usullar? Şimdi koy. Ya, Şimdi. şimdi. Şimdi bakın. Baldı sen de. Yalan akırın. Kıykırma söyleme de batım. Şu gazete oturalım biz. Ulan o gazete oturalım. Yalan akırın arkasına üstüne geldi. Baldarga söyleme. Yaşlarga vurcukma. Diyordu. Ben kimmin de babul жерде ya. Bolduça emneme akırın emin. Болды kıykırmayla koyuyor. Мында жай сөйлесеңші. Мына Сүкөш. Айналайын Сүкөш. Бұл балаң кім? Ұлыты кім? Я. Қырғыз ба орыс па бұл? Болып тұр, орысша білсін. Мағдамықтың қытайша сөйлесін, бірақ қырғызшаны білмей атпай ба? Şu жақсы ба? Сен кімсің? Кто ты? Я Эмир, я ваш внук. Атаңдың башы. Атаң айтты біле, сен қырғызсың да. Тебе отец говорил, что ты кыргыз? Да, говорил, но я гражданин России. Немене? Міне Темірлан Россияның жарандығын алды өлі. Көп болуды алғанда. Көп болмады бұл. Рас болып тұр. Жөйлі сөйтіп. Әй, жоғат ол. Манқанды жоғат құлатшы. Чал! Әтіге, Темірланға, маған çalsın. Merci, пойдем. Ассалаумалейкум, ата. Атаңдың башы. Не келмейді? Сен де мұндай бір ата-енені сағыну деген болуы да, я. Сен келіш үшін сөзсіз сөйлемейміз, өлішіміз керек, я. Пап, они Месси выкинули. Пап! Ya Messi o konuda. Pap, Messi deptim bile. pap. Ya ne pap? Ne sakın başına en signal görünüyor adam gözüne. Ne veren geveten sıkırız ne veren. Bir Kırgızca bilmeyin. Hey, Kırgızstan silergimde jamandık kıldı haydi şu ya. Hey, yemni Kırgızstan jarandığından çıkıp kötü odasın ya. Ne durayım da. Hey, ne vereni ver benim sana. Bildin mi? Hey, bu demek Kırgız. Uktun mu? Kırgız de vatan, Kırgız. Задержите этого человека, он собаку выкинул. Орет на меня все время. Emir. Bittin lan arası. Ты щенок! Hey! Öz soğatana karşı çıkarsın mı ya? Ты что, дедушку, раз на раз тянешь? Senin bana durayın ey! Муки! Муки! Муки, өзіңді құрметші, Муки! Муки!